Dans la question numéro 6, donc, on a la solution déjà S1, on a la solution S2, il y a l'acide éthylique, il a déjà vu sur cette équation de l'action globale. Alors, nous avons les deux solutions, le même mélange. Donc, on a la solution S2, et que nous avons la concentration là, donc la concentration là, il y a cette partie-là, mol par litre, nous avons le volume à avoir V1. On sait la solution S2, la concentration de A, C2, va avoir C1 divisé par 10. Donc, nous avons utilisé cette concentration S1 pour obtenir la solution S2. Donc, la concentration de A, il est divisé par 10, c'est-à-dire que c'est ça, mol par litre. بالنسبه للفوليوم فيديو حسب المعطيات الفيديو ديال السوليسيون اللي الميلونج هو يساوي شحال 2 في 1 هنا هو الجهه اللي هو الوعد ديالي دونك عندنا الوعد ديالي والوعد ديالي مساوي دونك لو فول دو ميلونج يساوي في 1 بلس في لا سوليسيون S1 بلس في لا سوليسيون S2 دونك V1 بلس V2 alors V2 égale 2V1 donc 2V1 plus V1 3 V1 donc c'est la solution S1 كونتي الماتيير ديالها الحراره ديالها في الميلونج هي ان ومثل الماده هي سي 1 فوا بالنسبه لا سوليسيون S2 كميه الماده ديالها كاينه في الميلونج هي سي 2 فوا V2 دونك شحال كميه الماده ديال حمض الاتوميك كميه الماده اللي ديال الاتوميك في لا سوليسيون S2 وهي كميه الاتوميك في لا سوليسيون S1 هي كميه الماده في الميلونج voilà on a 1 plus 1 là après mais S1 plus 2 donc il y a 1 plus 1 la hauteur de concentration ça veut dire que l'organisme a dit c'est 1 fois le volume total donc ils ont calculé là et il y a C1 fois V1 plus N2 les gars C2 fois V2 voilà donc là مثل نقدروا نديروا واحد القضيه سي C1 divisé par 10 ça veut dire que C1 fois V1 plus C1 sur 10 V2 V2 il y a 2 V1 il y a 2 fois V1 voilà donc نقدروا نستخدموا جوج عشرات كتخليها هي C3 fois V3 اللي نقدروا عليه سا دونك شحال دونك هي هنا C1 fois V1 factoriel 1 plus 2 sur 10 هي 2 sur 10 هي 1 sur 5 donc بحال عندنا هنا هي C1 fois V1 1 plus 1 sur 5 donc خصنا جوج عندنا شحال هي جوج خمسة جوج كيفاش غنولي خمسة ça veut dire encore que غادي شي نفس c'est la fois le volume total le nombre de contractions électroniques بحال الميلونج S3 donc 5 fois 1 c'est 5 5 plus 1 c'est 6 sur 5 donc il y a 6 sur 5 c'est 1 fois V1 voilà غنسحب باش مزيان donc 5 دابا كنمشي للماتيريال ديالها نقدروا حتى الكونسنتراسيون هي شحال هي C3 الكونسنتراسيون ديال السيد dans le mélange donc il y a 6 sur 5 c'est 1 fois V1 divisé par le volume total déjà le volume total